Kama unakuwa na macho ya mzuri ya kuona dunia, watu yote wanaomba Mungu kubote dunia nzima. Wanaomba vya wengine. Na hiyo maombi wanaomba ni kelele kwa Mungu aizisikie. Ijiulize kwenye moto tanyangula ombi. Mungu amupe gari, amupe chakula. Na chakula iko kwa moto yingine. Kuko wizi yenye haiko ile. Mukibadilisha dunia mwenye bitosha mu budongo, anapitia pale, watu wanakamata bure, kwa kila mtu bure, nguo munatengeneza, wanabasaidia kutengeneza nguo bure, kila kitu bure. Sie wote tumeishi mzuri ndani ya dunia. Hiyo maombi Mungu hawezi sikia kwa sababu ni unyanganyaji kwa mwingine. Hiyo gari itatoka kwa mwingine, pale sione maombi. Hiyo nyumba itatoka kwa mwingine, huo mwanamke unayoomba kuna saa mwingine ndio mwenye uko naye, na kuna tamu nyanganya mwingine. Nasikia kila kitu unayoomba ndani ya dunia kina mtu mwingine mu dunia. Sasa kama kwa mtoto kunazaliwa, unakuta kila mtu kuna kwa kina vyake, au umezaliwa na una kitu, ukipata vitu umevitosha wapi? Kuko zambi yenye haiko ile. Ukipata umevitosha mu mikono ya batajiri na maskini, wote umebanyanganya, unajikusianyia kwa vitu, unaendelesha omba Mungu akupatie vitu, akubariki. Hiyo ni maombi gani? Mnipatie majibu.